Lakhain Korapho Nilibemisi constituency ke Barloang Kang, Koilamati Howard, Koilamati area SGB Lorence Teron, Amithanga Hemalong Amat Perangkiamai, Kang Nipona Hu Jesemet ke PGR VGR along le along kido Biharia Khaya Tumapan, eviction vek nang G Lapen trading license in Tanang G Lapen long le Karbiang long na hokta, Chak nang ni pusi Perangkiamai kido hud ning Jepon. Bihari Khaya Tumapan, non-amat Karbiang Long Autonomous Council hinben trading license in Tan Seraknoi, Nijang Karbiang Long Pelang Pi Mate Keronia Long, PGR VGR along le, Bihari Khaya Tumapan, eviction vek nang G Lapen, Karbiang Long district along, Kopia Potsi Bihari Atum Kevang Ongaredlo, Pulotangti, Karbiang Long Autonomous Council Atuma hinben, Bihari Khaya Tumapan, Sarkari Gaungbura Mate SGB appointment Kipia Potlo. Ahok pet ke SGB appointment ki pinangji ke hill stripe mate inglong aso to mapan antotsi piponangji. Khai kaching hona joini ning ki punga joini tong se kotpen nili methang ahem along phirangkya mai doponang koklo. Tangte ang ton pen Koilamati area SGB Lorence Teron hin pen phirangki amai ke phahut kaning jelam the arjusina. Jela paksakan ke itu ahok pen klaim nang pola pen ke nili itu dani ke lalo Bihari Atumpan pata imthanoi ningvema lapen ke voter ID ningvema imthanoi lapen trading license ningvema imthanoi josing thantek thi pulote penak kaching waya long stame kachadona vedat tahai sulut sudah ketemu nang yap tahai. Lalu dona tu Karbiang Long nilip ni hang kedua rara tu panah dah curi rilo. Ili tu makai Jepang bunang ne, ili tu marah Jepang bunang ne. Ahok pet pen itu ini ngaklong pen klaim dam nang, lapan cisongnya dim cisong nang pangbaralam nilip aru bangke 25 nilip homos dia long bangke. Nili tumbang thang matati terling terdun pu nili nut ronglo ke jauh bang lo oposi nita ke pati hondu oposi lahai lam nili ninje delo donatu kaprik nili pan thang nang din de derason de mesenji Koilamati pen Samson inti Karbiang Long life.